Ki Bynta jang ko Ophis jang Meghalaya State Pollution Control Board hasilong ka Iong kan Ngain Bynta ka Sngi na ka jing Shah Ther Petrol bom. Kani ka ajia Bynta ka Sngi hakapor kumba khat ar haru khat ar Shiteng hakaba atuli ki Petrol bom ya dai tany ha Bynta ka Ophis kat ba kinong tre kadang don hapo. Nei hakani jing jia kam don kano kono ka jing bansa. O member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board Dr. George Haki Chalmang wayatu ba krajia hapreng khat ar hadu khat ashteng no paisngi hakba angut gibreu ba ka dur khmat ba ka wan dak skoti parung shaplau jang ko office wat kawang ya atli gi terbom syuap ken petno na kita jaka bak mama la pentip seki pulit jang right ka police station ke ba ban poi seki jaka ban sedang ke jing tokit ka kalhun jaka forensic crime scene unit ru ka lek belum ya ke ski satar hol ke ni ke jingjia Kadon ke jing subajur ba ne ke jing jia kala bandon ke jing adai bat ke jing pelong ya ke jing snap fight ba ne public hearing ha is jante dangsian ban ajing bit ban ti motion ke company Shri Cement Private Limited nei om patla ban pen scam nama ke jing tokit kedang ya sekman So di kamera harus Pak Roger. Okay, ngayang ni mga Dr. G.H. Hermang, Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board. Teman ni hakopor kara sipaw ay ngadang mi nang ni na office ban lay attend meeting siapa inspection siapa barnihan. Andang layak nang ni mi nang ni da police station room kumto ya si san sipaw menit. Ngayak phone office ba dang jingjia ka ba susi ha ba kitan ki riurnar ke bami thu dur kirawan kawang petrol bam ni artali kumba pili iko bay tu ko bang dete herum hari nang to ngawan pai na sini on man pai sini kita ni ki briu ki bayi i mar khamat ki ta ki briu handai kham da poi berkhat tingi don ni CCTV jongi hang ni ru ki bapan i ngi yo ban ring ar ki ta ki briu handai ki la tap dur khamat mla su bani tho ta long na ta ka dau tingi rum la ban ni thu ki handai ben ni iman ha ka por bangami ki la dan lupa sini handai briu budan jing thrai sini pintip sai lalu lekan munda phi ka kabu ko lang ba ula dan hidung thais new tinggal lodge complain apa lain kra police station makir kelewan ko ba phi di forensic team gila dan hang ni ta kajing to ki kan ai khmat tangam la banong ai Tak kena CCTV footage ke hatu kita beri ke wanda ke. takun gaji sources bengi orang ni ki ong kita ki beru ki wan ki art lagi skuti armut hangawai ke skuti hendrai ki barung sini kat kumala ban capture na post CCTV jongi kita armut nang ni gerung ki be chetai hang teh kan dong imat bam dan beru ki yo thang no so andai kala dep thang to kan dong ki saya berat sini ke Pak, tu pi. Kai try kan tau. Kalau abang ong no bakin wan kontrol bam tu dai ga jing pelong ya ka public ring ka Shri Cement men ha ni han te ko bam saman. ngamla ban dong dikena hadu kata-kata nama kajing tokit kadang ya sekaman tende sim dim tim nama ngim ju dan dapat ki beru tayo kadang connection ngam tim ki kata ngam banau Tu dan babensau Mungkin mensaw tan bang wah ai ngoi belai hendrai kateh jika basyuk jongi be senior scientific assistant te la jan ngat nang ni dan jing lo ni kot Islam ni tiar. mungkin lah ya ramdon ya long kia safe barakai kalau ta bak hadu kalau balen ya target ika office jeng gi bapli ba loi bom tan ai ki dan gi tim gi belet sai la dai kata kata wa ki dan gi police ki dan gi DC of bapan jai baju target ika soft target kalau ngai ai ka bamla pan berkesan kan